lapho isihloko siyabonga nje kakhulu baba uNdlovu wayichuma nje khona lapha uthi-ke ubaba uNdlovu ke lithini ilizwi nge-divorce ngabe liyabavumela yini abantu ukuthi ba-divorce ukudivorce-ke ukulahlana laba abashadile-ke abasuke sebeshadile ukuthi ngabe liyabavumela yini ukuthi balahlane na siyabonga nje kakhulu-ke bazalwane makholwa le ndaba yomshado enzima le ndaba yomshado yabona-ke indaba emnandi indaba yokushada bese iphinda futhi bathi imnandi indaba yokushada bazalwane ayikho into emnandi njengokushada ngiyanibona abantu masebeshaya istep uyabona vele ukuthi hayi ukubabona abantu noma bethandana nje bethi emgwaqweni bebambene uyabona vele ukuthi yazi yamnandi nansi into sebebambene emgwaqweni ngaphandle sebekhisana uyabona ukuthi hey nansi into yazi yamnandi nansi into uyabona kodwa uma sekuqala sekuthiwa sekuyahlukana ayikho into ebuhlungu njengokwehlukana njengoba uNkulunkulu engayifuni i-divorce uyabona ibuhlungu leya nto leya uyayibona ukuthi kahle kahle ayidalelwanga vele ukuthi abantu behlukane njengoba ilizwi lingabavumeli vele ukuthi behlukane ibuhlungu le nto yokwahlukana kuyaliwa kuba kudaleka izitha nebandla liyaxoveka ibandla abanye bayayeka nanokukholwa uma sekube nobani osehlukana nonkosikazi wakhe noma sekunonkosikazi othile ohlukana nendoda yakhe iyaxova ilimaze ney'ngane zihambe ziyobhemana nonyawuphe ngenxa ye-divorce makholwa iyafuna siyikhulekele ukuthi ingenzeki leya nto leya yes inzima nje kakhulu-ke bazalwane nankaka amazwi engiwafakile-ke bazalwane ngifake njena ilizwi ngiqale nje ngoMakho chapter 10 uMakho chapter 10 uveza i-definition ka-adultery ukuphinga ukuthi ukuphinga yini uthi-ke uJesu lapha babembuza-ke nge-divorce uthi-ke uJesu-ke malitshikilizwe-ke sebesendlini abafundi baphinde bambuza ngaleyo ndaba wathi uJesu-ke olahla umkakhe bese eseganwa ngomunye uyaphinga ukhomitha i-adultery uyaphinga uphinga kuye uyayibona le nto yomshado iyabophana indaba yokudlala ngesikhathi ulahla unkosikazi wakho ngesikhathi ushada omunye uyaphinga uphingela lo othi umlahlile ithi-ke ngamanye amazwi akalahleki noma akuhlukaneki ngoba vele ilizwi lithi lapha nakuMathewu 19 uma uJesu ekhuluma nawe uthi okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa muntu ngenxa yalokho kusho ukuthi le nto ivele yadaleka ukuthi abahlukane akuhlukaneki okuhlanganiswe uNkulunkulu akuhlukaniswa muntu namakhohla awakwazi ukuthi akuhlukanise manje-ke malezothi-ke ilizwi-ke malezothi-ke ilizwi-ke makholwa-ke olahla umkakhe uMathena olahla umkakhe agane omunye uyaphinga kuye uphingela yena loyana ngamanye amazwi usuke seseyiphathi yalo mshado usukumphingela okokuqala lokho okwesibili efanele sikubheke lona osukungena naye noma ngaze kuthiwa umthathe eyintombi nto njengoba ilizwi lingayifuni nje i-divorce akabi semthethweni kusho ukuthi nje uba sebufebeni bani bokuphinga lo nomunye noma ngathiwa ubumthole beyintombi nto ngenxa yokuthi loyana ukhona uvele uyithole wena uyisiphingi naye futhi owesifazane naye futhi umfazi uma ehlukana noma elahle indoda yakhe ayogana enye indoda uyaphinga futhi naye uyithola-ke esesonweni yinto le eyenza ukuthi umuntu isona sono lesigcina sibe sezingeni eliphezulu ukuze edlule kuzo zonke ezinye izono isona esidleka kakhulu waye ngithi sidleka kakhulu na nosuke entshontsha untshontsha ngalezo khathi leza bese mhlawumbe noma umuntu uyantshontsha untshontsha iy'nto zabantu noma untshontsha iy'moto usuke ngezumntshontsha njalo kodwa lesi sono lesokuphinga ngoba uma usushade omunye uyithola ukuso every day isona sono leso vele nje uhlale nje kuso ngezinqa uthi geqe usuke uhlezi nje suke siyisitulo sona uhlezi nje wathi geqe kuso uthi-ke uJesu-ke olahla umkakhe aganwe ngomunye uyaphinga kuloyana kanjalo naye uma ehlukana nendoda ayoshada enye uyaphinga kuloyana so-ke bengisaqakisa ukuthi-ke lesono sifike sizale into ekuthiwa-ke i-adultery
i-adultery ukuphinga isona esenziwa umuntu oshadile uma elala nalona angashadile naye. Iy'ngane nje zesikole mayisuke zingashadile ngeke uthi ziyaphinga uthi zona nje ziyaseba noma uthi nje zona ziyahlobonga, kodwa uma kuthiwa nje uyaphinga isono somuntu oshadileyo. Uma nithola nje ilizwe eBhayibhelini elikhuluma ngokuphinga noma elikhuluma nge-adultery lisuke lisho kumuntu oshadile osaphila umuntu wakhe kodwa otholakala elala nomunye. Sizala-ke ukuphinga lesi sono lesi uma abantu bengakhona ukuthi babegcwele. Masiqhubeke-ke bazalwane. Lapha-ke ku-1 Corinthians chapter 7 kusukela evesini lika-10. Uphostoli Pawula-ke uletha umyalo laphana othi-ke uvela enkosini. Uthi-ke abaganeneyo, abashadile ngamanye amazwi abashadileyo, uthi-ke ngiyabayala. Bese bakhiye laphana athi kungemina kodwa inkosi. Ukuthi-ke lokhu kuyala azokuyala akuveli kuye kodwa kuvela kuphi? Kuvela enkosini. Uthi ngiyabayala abaganeneyo, ngiyabayala abashadileyo, abayalwa yimi kodwa bayalwa inkosi. Uthi-ke indoda mayiqala ufika umfazi makangayilahli indoda yakhe. Bese-ke uma eyilahla makahlale enjalo. Ngamanye amazwi noma ilizwi kuvesi 1 likhuluma ukuthi ngenxa yobufebe ilona loya akabe neyakho nowakho umfazi nendoda ayibe neyawo umfazi nomfazi abe neyakho indoda ngenxa yobufebe. Uyabona? Lona kodwa uma eke wahlukana nje neyakho indoda kusho ukuthi makahlale njalo. Uma sexakwa ama-feelings awathi bayemxaka bese kuthiwa akaqhubeka athole omunye, no, lithi nje akabuyisane naye. Bese lithi-ke kanjalo nendoda mayingahlukani, indoda mayingahlukani nani nomfazi wayo. Kusho kanjalo ilizwi, umyalo ovela kuphi? Ovela enkosini. Ifike-ke bazalwane ibenzima kakhulu-ke ngoba ibonisa ukuthi-ke uma indoda-ke yahlukana nomkayo isuke siphambene nezwi lenkosi. Noma ngabe uyihlukumeze kangakanani kodwa lithi indoda mayingahlukani nani nomkayo. Kanjalo nomfazi, ithi umfazi makangahlukani umfazi nani nendoda yakhe. Uma ehlukana nawo makahlale njalo. Laba abantu laba behlukana ngamanye amazwi abakudlovu alikuvumeli ilizwi ukuthi benze njani ukuthi bahlukane. Akuhlukana kulaba bantu laba. Make wahlukana fanele ukuhlala unjalo. Make waqala washada omunye usuyaphinga. Ngesikhathi-ke uphinga iyakudisqualifya-ke ukuthi-ke khona okusho ongaphinde ukusho ngenkosi uJesu, ngoba noma ibuya inkosi uJesu ayibuyeli wena. Inkosi uJesu noma ibuye ngamanye amazwi make wayithola usudivorcile waphinde washada, ithi-ke lento washada sesekhona umkakho ngaphandle uma ushada engasekho, ngoba-ke lapho-ke usukhululekile. Wayithola kodwa ushada noma ungakuyeka ukukholwa ngoba akube kusakusizanga lutho ukukholwa wena, ngoba manje ilesi sono esivele singasho nokuthi kuyobonakala phambili, sivele sikunikeze nje ama-result akho, ngoba lithi ilizwi laphana ku-1 Corinthians chapter 6 kusukela evesini ka-9, ningakhohliswa ningadukiswa nje muntu. Abangalungile ngeke baze balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Bese iyababala ithi amasela, idaba abantu abadakwayo, ithi-ke neziphingi funa ukuma lapho. Iy'phingi umuntu ohlukane nomkakhe ahambe ayoshada nomunye. Kwesinye isikhathi omunye akahlukananga kodwa olala nomunye engalali nalona ashade naye. Uyabona? So-ke leyo nto leyo ibenza-ke babe yini? Babeke iziphingi. Manje-ke uma-ke usuthola ukuthi usuhlukanile nonkosikazi wakho washada omunye, noma usungakuyeka ukukholwa, ngoba ukukholwa kwakho akube kusakusiza nje ngalutho, ngoba wena usunawo umvuzo wakho. Noma ungabatshena abantu ukuthi uJesu uyabuya abantu ababe ngcwele, awusakwazi wena ukuba ngcwele. Kodwa the only thing eyokwenza ukuthi ube ngcwele kusho ukuthi kuwukuthi wena noma usumshadile omunye, miyeke lona umshadile ubuyele kuloyana wokuqala uma ufuna ukwenza njani, uma ufuna ukuphenduka. Ilokho kuphenduka kuphela umuntu angakwenza.
nowesifazane naye uma ehlukene nendoda yakhe wayoshada enye usuke ephika ukuphenduka ngakwenza ukuze alungele inkosi ukuthi ayiyeke le ndoda yakhe asuke seshade naye abuyele kuleya ngaphandle kwalokho noma sengakuyeka ukholo ngendlela efika ibe nzima kakhulu indaba yani indaba le yabantu abaganeleyo imnandi indaba yomshado imnandi ukubona umuntu esenomuntu wakhe kodwa kufanele baqaphele ukuthi bangayitholi bedivoza bedivoza ibuhlungu ngoba kushabalala konke kuvele kuphele konke nobudlelwana kade benabo benoNkulunkulu make badivoza baze bashaya base beyashaya ngaphandle komuntu ozothi mayedivoza abalekele ukuphinga avele ahlale enjalo kunzima ke nakhona ke ngenxa ke yemizwa futhi emadodeni kuvele kube nzima kakhulu ke futhi yabona nje indoda mayisijwayele ukuba nonkosikazi eyinakekele ayinele kunzima kabi ukuthi ithole ingasezukwazi iyithole sekufanele kube yiyona manje sekumele manje iyiphekele osekumele futhi kube yiyona futhi ukuthi iyiwashele so senisho ukuthi abazalwane-ke isike-ke ime kanjalo asiqhubekele manje uNkulunkulu-ke bakholwa akayivumi ini idivorce ma ufunda-ke ilizwi ku-1 Corinthians chapter 7 verse 38 yes verse 38 and 39 ithi ilizwi owesifazane uboshelwe endodeni yakhe ngesikhathi sonke indoda isaphila bese lithi uma indoda isifile usekhululekile ukuthi-ke angashadela kunoma ngabe ubani ngokuthanda kwakhe kodwa kuphela kube akube senkosini usuke lokho eboshelwe ya uma-ke abantu-ke bake badivosa uma-ke nje abazalwane beke bamshadisa basuke sebephule ilizwi nabo laba basuke sebemshadisile basuke sebephule ini izwi emakhona ngoba usuke eboshelwe kuye ngesikhathi sonke esaphila ngokusobala nje makholwa indoda ehlukane nomfazi yashada omunye kusuke kuyisithembu nje esingekho emthethweni asikho emthethweni ngoba lo wesithulo kuba into engekho nje ngoba yena kusuke nje kuphingwa nje ngaye kodwa kahle kahle usuke yena enesithembu esingekho emthethweni ngoba kusuke kungunkosikazi wakhe lwana uboshelwe kuye until kuze kufike isikhathi sakhe sokuthi afe omunye usekhululekile komunye noma Roma chapter 7 kusukela evesini ka1 icacisa kahle uthi umpostoli Pawulo ngikhuluma kwabawaziyo umthetho ukuthi umthetho uyabusa ekhuluma ngomthetho oganana uthi-ke uyabusa phezu komuntu ngesikhathi sonke umuntu esaphila uthi-ke owesifazane oshadileyo uma eba ngowenye indoda yakhe isaphila uthi-ke uyobizwa ngokuthi-ke uyisiphingi ngoba indoda yakhe isaphila uthi kodwa uma isifile indoda yakhe angeke kasabizwa-ke ngani ngesiphingi uma eba ngowenye indoda ngoba isifile uma nje kodwa esekhona ubizwa ngani ubizwa ngesiphingi umuntu osuke ephinga iy'phingi-ke singaphandle kombuso kaNkulunkulu so yinto nje njalo-ke abazalwane ukuthi uNkulunkulu idivorce akayifuni abafundi-ke bakaKristu Jesu ngiyabathanda laphana ku-chapter 19 khona into abayisho bathi Jesu uma Jesu-ke injalo indaba yomuntu nomkakhe ayikuhle ukuthi umuntu avele angamthathi umfazi bayibona ukuthi iyinkinga lento ukuthi njoba kukuhle nje kangaka ukushada abantu sebeshaya izitep abantu sebebambene emgwaqweni sebethisana sebeqabulana abantu emgwaqweni abafundi bakaJesu bayibona bona bayibheka deep ngoba kuyenzeka singayibheki deep siyibheke nje kuphelele ekutheni nje yona izosiza ukujabulisa inyama izosiza into izosiza inyama bayibheka baze badlula lapho babona ukuthi bolahlekelwa bathi ayima kunjalo akukuhle ukuthi umuntu ashade makunjalo uma kanti inzima kangaka umuntu ungamelanga kanti ukuthi kanti bahlukane bathi akukuhle ngoba ngempela yona amakholo iyalimazayo okunye nje amakholo engikufundile noma engikubonile lapha ehambeni akekho nje umuntu ongaphazamiseki ekukholweni makadivorce and lokhu nani emakhafeni
umuntu nje oke wa-divorce iyamphazamisa lento emkholweni nevangeli asuke kanje lishumayela ugcina nje semotivate akaphinda akwazi ukushumayela ivangeli lobungcwele akabe saphinda kwazi nanoma ngabe ngani ngoba angithi uyazi ukuthi naye khona lapha angamile khona kahle noma ngaze azame mhlawumbe noma ukuvela abonise ukuthi hayi lo nkosikazi wayengidelela kangakanani noma lo nkosikazi wayengifebela kangakanani nonkosikazi naye noma ngaze abonise ukuthi indoda yayimshaya kangakanani kodwa ekugcineni yimpilo enekwenza ukuthi nje ihlale ihlulile njalo ngoba uhlale kuba khona lokho ukuthi njalo abantu mabethi uNkulunkulu akayifuni i-divorce awujabuli noma bekwazi ukuthi uyi-victim wawu-victim make nje waqhubeka awujabuli manje ke bonke abantu abake badivorsa bafele ukukholwa bagcina nje befele ukukholwa kwabo kuyalimala yikho abafundi bakaJesu bethi hayi maye njalo kanti indaba yomuntu nomkakhe akukuhle amazwi kuyabheda ukushada basho kanjalo abafundi bakaJesu uthi-ke uKristu uJesu akuwona wonke umuntu ongalemukela leli lizwi kodwa yilabo kuphela abakunikeziweyo usethi-ke uKristu uJesu bakhona abanye abangabathenwa umthenwa-ke masikhuluma ngomthenwa ukuthi inkomo uyibulale imizwa inkomo yendoda uyibulala imizwa ukuthi ingaphindi ibe nemizwa yokulala nezinye inkomo zesifazane ivele inkomo yenze njani ife imizwa uyibulala imizwa ma uyibulale imizwa usuke wenze njani-ke usuke-ke uyithenile uyabona usuke uyithenile ngenye ilabuzana ngenye futhi indlela noma umshini wabelungu lo obuqhamuka ufike uyibulala imizwa uyabona nje nesintu abantu ngaphandle kwemishini yabelungu bebevele njena bayinqamule bayisika amasende bebenza kanjalo avele nje akukhishwa impela amasende sikhule nje kanjalo kwaZulu abekhishwa amasende enkomo asikwe nje ngomese siwose siwapheke siwadle ivele nje kukhishwa nje amasende kuthiwa isini-ke isiyinkaba itheniwe ukuthenwa-ke yilokho kukuthenwa-ke makhona bathi futhi nje kuJesu-ke bakhona abanye abangabathenwa ngenxa yombuso wezulu awusiyini iviyeni yamangika asambe ke makhona yes lithi-ke ilizwi-ke uthi uJesu-ke ekhuluma nabafundi bakhe mabethi-ke makunjalo akukuhle ukwenza njani ukushaya uthi uJesu-ke akuwona wonke umuntu ongalemukela leli lizwi besethi-ke bakhona abanye abangabathenwa kusukela esizalweni sabazali babo umuntu ozalwe nje vele engenayo imizwa besethi bakhona abanye abathenwe ngabanye abantu sengichazile ukuthenwa ukuthi kwenze njani besethi-ke bakhona abanye abazithene bona ngenxa yombuso wezulu bakhona abanye abayibulale bona imizwa ngenhloso nje yodwa ngenhloso yani na ngenhloso yombuso wezulu ngenhloso yokuthi ufuna ukubona umbuso wezulu avele nje ayithene yena enzele ukuthi angaphazamiseki ngoba uyabona yona iyaphazamisa uma isifika ekuthenini sekuyadivorce ngoba ukuthola ukuthi kwesinye isikhathi noma uright wena usuyi-victim kodwa noma uyi-victim kanjalo awukhona ukuqhubeka wathi uthi uyaqhubeka iyakudisqualify ekholweni ngoba iy'phingi zingaphandle kwani na zingaphandle iy'phingi kombuso kaNkulunkulu isuke-ke ngamanye amazwi lithi yenze njani-ke isuke-ke isikudisqualifyile so-ke sengisho ukuthi-ke bazalwane-ke bonke-ke abantu abake nje badivorce abaphinde bakwazi ukushumayela ubungcwele bayafa iyabulala leya nto leyo noma esuke ekhonza usuke eseya nje iyabulala leya nto leyana futhi uma usuke ulazi nje lelo qiniso ugcina usulimaza omunye umuntu ngoba kuyenzeka uthole umuntu wesifazane ongalazi lizwi uqhamuke wena uyingceke uzoshada naye wazi kahle wena ukuthi ilizwi alivumi ukuthi aphinde ashade Nkosi yami uthola ukuthi ubeyigcinile engakazalali namuntu usuke naye uzumfakile esonweni ngoba naye uyithola naye seyisiphingi ngoba ushada nobani ushada nawe ilimaza abantu lento le ngize ngithi nje mina ukuba mina bekuya ngami umuntu odivorcile ngabe ushada nomunye umuntu odivorcile bavumelane nje ukuthi hey
phela sekuphendile phela njengoba ngadivorce nje manje ngiyahluleka ukwenza ilizwe ithi angihlale nginjalo futhi-ke ungimoshe kakhulu lowa muntu ngiyahluleka ukubuyisana naye manje-ke sengingena-ke esonweni-ke sokuthi-ke ngizophinga awunankinga wena singene esonweni bekufanele ngabe nje bayaxoxa nje bavumelane mayethi naye hhayi ongcono sengamele ngiwuluze ngilahlekelwe lowo mbuso wezulu kunokuthi mina ngingabe ngisaqhubeka nokushada bekumele ngabe nje bayavumelana kodwa angashadi nomuntu ongakazazi ashade ngoba uyamlimaza lowo muntu loyo ngoba yena usuke vele yena isimo singasamvumi ukuthi angashadi manje-ke uma eseqhubeka usuke eseqhubeka-ke against-ke ilizwi intando kaNkulunkulu so sengisho ukuthi-ke yona injalo and futhi-ke makholwa kuyiqiniso idinga umthandazo kahle nakholwa umshado noma umshado kuyinto yenyama kodwa ubudinga umthandazo before umuntu angene kuwo ngoba eqinisweni abantu uma besuke bedivorce akukaze ngaba yiphutha labo lobabili uba khona lona omunye osuke egile omunye wazowakhathala manje-ke ngenxa yalokho kahle yona iyawudinga umthandazo ngoba uyakufaka enkingeni omunye kade ukholwa kahle agcine sekufaka enkingeni omunye wena ubukholwa kahle kodwa agcine esekufaka enkingeni le nkinga asuke efake kuyo umuntu uyaqhubeka noma ngathiwa abantu phela bayakuzwela bayabona ukuthi wena ubanga nankinga awenzanga lutho wena kodwa uma uqhubeka uzoyithola manje leyo nto esikudisqualify embusweni wezulu so-ke kahle emakholwa yona ibiwudinga umthandazo indaba yabantu abangakangeni emshadweni uma bezongena emshadweni futhi ibiyidinga nje nezaluleko angicacise lapha kumthandazo singakhulumeli lento yamasonto ukuthi uthandazela ukuthi uyabonisa no uthandazela nje ukuthi akusize uNkulunkulu ukuthi kuyinqumo zakho nawe ungenza ama-mistake ngoba okunye futhi bazalwane okunye kuyiqiniso abanye abantu abangena emshadweni efike ba-challenge noma abangena emshadweni othola ukuthi kugcine kube nama-divorce kwesinye isikhathi basuke kubonakele from the start ukuthi vele inkinga lena ngenxa yothando baze bathi abanye-ke love is blind omunye ukasukele nje umuntu nje vele nje owaziwayo ukuthi lo muntu akakwazi ukuyicontrola omunye akasukele nje umfazi nje owedelelayo nje bakhona abafazi abanjalo sokusukela ngey'ntombazane lo muntu ubedelela nje vele lo muntu ubengabazi abantu manje uma usukela umuntu onjalo kwesinye isikhathi kuye kubonakale nje ukuthi inkosi yami lo muntu wazi wayifaka enkingeni abanye-ke babe nalo ithuba babundlovu batshene ukuba yewe wasukela lo muntu ngenxa yokuthi-ke bathi-ke love is blind omunye besithabhona athi hhayi ngizomshintsha uyabona athi phela hayi as long as ngimthanda ngoba kubalulekile uthando as long as umuntu umthanda uthando lusibekela zonke izono uyabona uma esesho kanjalo ngeke usasho lutho ngoba usuwenziwa uthando kodwa kuyehambe ekugcineni uthola ukuthi bese eyayizona bese yabona naye ukuthi enkosi yami kuba bengayifakanga kule nto le and uma uzoze wangena ayisekho into ongayenza ayikhaphe ya so sengisho ukuthi nje khona abazalwane khona kuye kube nje kanjalo kusake kwenzeka nje ngesikhathi esiphambilini usaba khona ubrad onjalo kwasukela nje omunye usisi nje owayedlulela ukukholwa lo sisi ubethanda amadoda ayindaba yokudlala ngoba bakhona abantu abanjalo omunye noma ethi usuke usindisiwe usuke esho nje ngegama omunye nje ungazi noma uzocasha lapha ekukholweni ngoba bakhona abantu abanjalo asikhulumeni iqiniso bazalwane akubona bonke abantu abasenkolweni abasuke bekholwe ngempela omunye nje usuke njengakholiwe omunye usuke eyithandela nje umculo uma ethola abanye bethi bayasindiswa naye avele naye asho khona naye kulelo bhafu lokusindiswa athi naye uyasindiswa ya-ke komunye ubrada nkosiyami emthanda uNkulunkulu kwavele nje wasukela nje isifebe besinokusaziwa ukuthi le isifebe sekholwa lesi aziwa nje lo muntu lona ukuthi uyalahleka nanokulahleka kuba ukuthi nje phela ngoba-ke kwesinye isikhathi kuyenzeka mhlawumbe umuntu angaxosheki kalula ngoba phela abantu basuke bethi benza uthando kodwa ilizwi lona liyavuma ukuthi akaxoshe umuntu uma yisifebe kodwa iy'ncwadi enjalo kuba incwadi enzima ube lokhu nje kuthiwa phela hhayi kwesinye isikhathi kuba nzima futhi ukuthi ubani ozomxosha ngoba uyubukeke njengomuntu ongababekezeleli abazalwane kodwa ilizwi lona lithi nje lingahlanganyeli nomuntu oyisifebe kuye kwenzima-ke lo brother-ke nkosi yami ubemthanda uJesu futhi ubona nkosi yami ukuthi hayi impilo yakhe
usizakele yena ngokuza yena enkosini wavele wathatha isinqumo esibi wavele inkosi yami wangena kulesi sifebe lesi sasaziwa nje ukuthi isifebe lesi sekholo wavele wangena khona wathi mayethu uzoshada bazama abanye abazalwane enkosi yami ukuthi bethi bayamkhuza kuba nzima ke mawuthi uyakhuza ukhuza abantu sebevumelene uvela ube yisitha bagaxela abanye baba izitha kwabukeka sengazi ukuthi bayamphazamisa manje futhi manje bayamjelasa ngalomshado wakhe hayi wagcina ke eshadile nalosisi emva kwenyanganyana nje losisi bese qhubeka nkosi yami nemikhuba yakhe yokufela kwaba nzima bagcina behlukene manje sengisho ukuthi ke bazalwane kwesinye isikhathi amanye ama-challenges abantu ababhekana nawo emshadweni kuyenzeka nje abanye kube sengazi ukuthi bahlaselwe usathane kwesinye isikhathi kuye kube ukungabi careful kwesinye isikhathi nanokuba nje stubborn abanye bayalithola ithuba lokukhuzwa kuthiwa yeka lento le yekela lesedilini lesi ngoba izokumosha lento izokuphazamisa ukukholwa kwakho abanye uthola ukuthi inkosi yami aholwe nguthando kakhulu kuthiwa uyekela lo muntu akalazi lo muntu lo yazi kuba khona umuntu uthola ukuthi noma esethi uyakholwa kodwa umthola ulala nabo bonke nje abantu endaweni bakhona abantu abanjalo nabo ukuthi abantu besilisa bakhona abantu besilisa abanjalo uyazi ukhona umuntu wesilisa ukuthola ukuthi nje kwesinye isikhathi noma esekholwa akekho muhle nje nakubazalwane uyabona umuntu osuke engekho muhle kubazalwane ithi lento usuke ehlule ukukholwa uma usukuwela emshadweni nomuntu onjalo usuke uyigaxelile bakhona abantu abanjalo omunye abe neconsi nje indoda nje neconsi nje khona uzomkhona lo muntu emshadweni ngina senihlukana manihlukana akubi challenge entsha i-challenge yokuthi uvele wasukela umuntu uvele obekade bonakala ukuthi lo muntu lona unenkinga Osiyami abanye kabodade bakusukela abantu abangakhona uthola ukuthi isigebengu nje saziwayo endaweni siyabulala ufuthi wena ufuthi akeze ukukushaya lo muntu lo manje kusho ukuthi noma esesuke sehluleka lapha yana uthola ukuthi bekuyinkinga nje nabekade ezifake yona kwesinye isikhathi baba khona ke abanye ukuba nama-challenges abavukelayo uthola ukuthi aqale nje phakathi kodwa abanye bayifaka nje kuwo amanye ama-challenges asuke ebonakala uthola ukuthi umuntu wakhona ubevele ebonakala ukuthi awunkosi yami uzubona ukuthi kodwa nkosi yami beyingekhona ezinye iy'ntombi kodwa bakithi le mfiso ezishade lo kodwa nkosi yami le ntombazane yayifaka kulolu hlanga so sengisho ukuthi-ke makholwa yona indaba yomshado nganizakwethu iyawudinga umthandazo indaba yomshado iyawudinga umthandazo nezaluleko iwudinga nini okunye mase sekuphakathi soyisinzini iwudinga nje ekuqaleni bafundiswe abantu babe-careful sengazi ukuthi ubungambheka umuntu nokuthi uphuma nasekhaya elinjani nakho lokho kuyacontribute akunankinga-ke uma esekholwa noma ngathi ubephuma kwikhaya elinjani uma esekholwa bheka kodwa ukuthi uphendukile yini ngampela yini bheka kodwa ukuthi awubuze nakuyilokhala kuyona ukuthi injani impilo yakhe kuyilokhaya umuzwa kuthiwa uyahlupha nakubazalwane sokushada umuntu onjalo uzokukhosta uzokushada umuntu onjalo leyo kusuke kuyisayini yobe suke ehlula abazalwane nje ithi-ke le nto nawe uzokuhlula cabanga usuke ehlula abantu abaningi uzokuhlula nawe ngoba usuke ehlula ukukholwa mayesuke ehlula abazalwane ngoba abantu abazalwane ibona abasuke belungisa indaba yomuntu noNkulunkulu manje ngame masi ithi le nto usuke engafuni ukulunga uzokufaka-ke lowo muntu lowo so ziyafuna abazalwane ukuqashelwa ukuthi noma kumnandi kodwa singajabuli singathuli nje kwesinye isikhathi noma ngabe umuntu mhlawumbe uzoshada ingane yakho uma phela bakithi eyithandile akumchazele nje kodwa ukuthi hey hayi mfana wami uyangihlupha le ntombazane akuvele nje ukuthi hayi kodwa nami iyangihlupha angazi-ke mntanami ukuthi-ke wena uzoyikhona yini ukuveze nje ukuze maye ngena angakhali ngawo so ibalulekile nje kakhulu bazala ukuthi-ke nasey'nkonzweni abese ukuthi abantu bebonana nje umbone ngoba nakhe ecula kakhulu lokhu eyibizile ingoma lokhu ethi yethi indaba ayipheleli lapha iphelela emaphakathi bese uthathwa nje umhlabeleli kwesinye isikhathi awuyilandeli indaba yakhe awubuze phela umshado lo awubuze ukuthi unjani
unjani kodwa ukuyiphatha awuyilandele kahle futhi nani bazalwane uma umuntu ebuza kimi ethi usibani bani unjani ukuyiphatha musana ukujabuliswa ukuthi hayi phela ngeke sakhuluma phela okunye ngoba phela bakithi asifuna ukuma endleleni yakhe ngoba nani nisuke nani nizobe nicontribute ukuthi lo muntu ayithole esengena kwi-divorce ngoba anikhulumanga iqiniso. Re shoketse ke o dumedisa ngwaneso ke rata putso ya hao ubalulekile kakhulu-ke lo mbuzo owubuzayo. Ufisa ukwazi umzalwane ukuthi-ke umzalwanekazi la ufisa ukwazi ukuthi-ke namba-ke bebekade-ke bengakholwa omunye wabe seyakholwa ngoba ngifisa ukuyi-emphasize leyo ukuthi uma esekholiwe umuntu akumelanga ayoshada nomuntu ongakholwa noma ngabe indoda noma ngabe owesifazane usuke elahle ukukholwa lowo muntu lo usuke enza into ephambene nokukholwa kodwa uma bebengakholwa beshadile wabe seyakholwa omunye ilizwi lisibhalele nangu 1 Corinthians chapter 7 verse 13. And if a believing woman has a husband who is not a believer and he is willing to continue living with her, she must not leave him. Okay, kufike kube nama-conditions nje. Nangu owesifazane une-believing husband. Yes, owesifazane lo, a woman une-believing husband. Yes, a believing woman, a believing woman has a husband who's not a believer. Owesifazane lo useyakholwa yena kodwa indoda ayikholwa. Yithi-ke le nto uma indoda yonivuma imamukela makahlale nawo makangayilahli. Sinikeza umqondo la ukuthi uma lo wesifazane ekholwa indoda ivuma ngamanye amazwi ithi le nto umuntu uma esekholwa ufika ichachisa indlela aseyiyo ukuthi baba wakwami sengithola uJesu sengizophila kanje ufike kube kanjalo sekunalezi zinto lezi engeke ngisakhona ukungena kuzo lokhu nalokhu. Uma ekwamukela uma evuma ukuthi hayi akunankinga ngizokhona ukuhlala ethi lehlala-ke naye musukumshiya uyabona musukumshiya-ke uthi 14 for the believing wife brings holiness to her marriage okuzaletshela nobungcwele emshadweni wakhe and the believing husband brings holiness to his marriage, otherwise your children will not be holy but now they are holy. Let's start with verse 15. But if the husband or wife who isn't a believer insists on living, but if the husband or a wife who isn't a believer insists on living, let them go. Let him go. Let them go. In such cases, the believing husband or wife is no longer bound to the other. It's no longer bound to the other. For God has called you to live in peace. Le nto lena yokuthi umfazi angahlukani nendoda yakhe nokuthi indoda ingamlahli umfazi ayi-apply leyo nto leyo uma omunye ekholwa uma omunye engakholwa ayi-apply leyo nto leyo. Amanye amazwi sisulutsho kwethu u-1 Corinthians chapter 7 verse 10 verse 11 ukuthi bangahlukani abashadile uma behlukana bahlale benjalo akukhulunywa nomuntu onendoda engakholwa akukhulunywa nomfazi okholwayo nendoda engakholwa akukhulunywa futhi nendoda esithola ivangeli unkosikazi ongakalithola ivangeli akukhulunywa nabo lapho kukhulunywa nabantu abasekukholweni abakholwa bobabili hayi laba nje ukhululekile kunama-conditions akhona mayethi hamba wehamba uma engafuni ukwebukela ufree awuboshelwe wena lapha. Ngamanye amazwi le nto lena ethi okuhlanganiswa uNkulunkulu mangahlukaniswa umuntu kukhulunywa ngabantu abatholwa amamshumane ivangeli bese kukholweni yibo-ke labo okuhlanganiswa uNkulunkulu angahlukaniswa umuntu. Abantu ababeyishadele nje ngesintu sabo ayikho kuba indaba yokuhlanganiswa uNkulunkulu angahlukaniswa umuntu ayikho leyo nto leyo akukhulunywa nabo akubona labo ongazuba yani. Ngiyalithanda lo mbuzo ngoba kwesinye isikhathi singagcina
sesisukela nampa abantu laphana basemasontweni abantu abasemasontweni basuke bengekho ekholweni usubasukela nokuthi hayi akumelanga phela nihlukane akukhulunywa nabantu bamasonto amakholwa abantu bamasonto akukhulunywa nalabo umuntu wamasonto noma ngabe divorce kayi-10 ngeke kulokuthi uNkulunkulu akukhulunywa nalabo bantu la omunye uyakholwa omunye akakholwa akukhulunywa nabo la asiqhubekeni ke makholwa sizosho ukuthi let's have now verse 20 no 21. Yes, each of you should remain as you were when God called you. Mighty, each of you should remain as you were when God called you. Ithi lento uma lithola ivangeli usumama ushadile akumelanga ube umuntu ongashadile ushadile bayagaza esontweni uzokuthiwa baze bathi bayakushadisa futhi kabusha kahle kahle ngoba selithole kanjalo ivangeli sikwemukela khona umama onjani oshadile sikwemukela nje khona unjalo uma uyintombazana ungashadile utholwe ivangeli unezingane sikwemukela nje khona nje kanjalo usithi nje ongashadile enazo izingane zakhe asiyenzi lento yenziwa abashembe banomunye umkhuba umuntu wesifazana otholwe inkolo yabashembe senezingane kufanele akhiphe imbuzi ayoxolisa kuthiwa intombazane yentethelelo uyoxolisa ukuthi uzele ekukholweni lokhu kaKristu ke sikwamukela nje khona unjalo usisi nje onoJesu akunankinga ukuthi ubunengane noma ngabe ubunengane eziwu7 uzanazo nje izingane zakho usisi nje onoJesu awulokhu balela ukuthi kwakwenze njani usisi nje uright nje awushothi na uright nje ngoba ilizwi selitheni yes each of you should remain as you were when God called you. Okay, when God called you. I say again verse 21 it says, are you a slave? Don't let that worry you. But if you get a chance to be free, take it. Yabona ke le party ethi ke uyabona ke le party ethi ke wabizwa uyisigcila ungabi namahloni ukuthi ubizwe wena usungakhululekile ubizwe wena uyislave ithi kodwa uma uthola ithuba lokukhululeka lithathe uma ithuba lifela njengoba leti ifundisa ngomshado nje uma kwenzeka ufuna ukuyikhululekela kulowo mshado womuntu ongakhona thatha ithuba ngeke futhi kuthiwa ngeke sithi ngokukholwa sithi wa divorce sizokahle bazalana sisho ukuthi abantu abahlukane nabantu babo bese bethi washo uchikizwa wathi angamiyeke lo baba kodwa ilizwi lithi uma kuba nalelo thuba lelo kwesinye isikhathi kusenzeka nje omunye abona ukuthi we abantu phela abashade nabantu abehlukene abaninginingi uyabona ukuthi isigebengu lesoshade naso uyabona nje ukuthi kahle la kusazolokhu kufihla izinto zokuntshontsha vele kulo mshado uyabona ma uqala nawe uthi usindisiwe athi hayi angifune umuntu lana mina ozosindiswa uyakusindiswa lana manje kanjani manje senza amadlozi lana selivele ithuba malivele ithuba lithathe bese ukukhululeka ungaphinda ushade futhi uyabona ngoba ngeke wena kuthiwa wena wenze njani wa divorce no ngeke uze kusho kanjani ngamanye amazwi lento abaganene ngiyabayala abashadileyo indoda ayingahlukani nomfazi wayo mayihlukana mabehlukana bahlale benjani akukhulunywa nomuntu oshade nomuntu ongakholwa ngoba le ndaba yomshado fanele bayalwe bobabili manje asikwazi ukumyala sisolusho kwethu umuntu ongakholwa sithi nithini izwi thanda umfazi wakho ngoba uzosibuza ukuthi ubani uNkulunkulu uqala ubuza ukuthi lapha lo bani iBhayibheli futhi umuntu ongakholwa phela uyashunyayezwa fanashunyayezo yena ntila zakholwa ayikho imfundo angayemukela singabe sirong masingamfundisa imfundo yangaphakathi sithi ilizwi lithini ngedivorce lithini ngedivorce kanjani ngoba lo muntu akakholwa alikhulumi naye manje ke awukwazi ukubopheleka ezintweni othola ukuthi umlingani wakho othola ukuthi ipartner yakho yona ayibopheleki yona kuzona ngoba sikhuluma nawe wedwa futhi njoba lo muntu engakholwa nje lo mshado loyo usuke kahle kungewona lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu kungehlukaniswe umuntu soke umuntu osuke nepartner engakholwa kade bengakholwa watholwa ivangeli akaboshelwe alimbophelizwe uma kwenzeke thola ithuba lokukhululeka uright nje ngayikushiwo nokuthi uwa divorce uma esuke ehlalele usuke ehlalele nje ngoba nje bevumelana futhi akekho umuntu ozothi akahlukane nendoda yakhe uma behlalele kamnandi akekho umuntu ongaseka sho kanjalo uyabona uma ehlale kamnandi kodwa manje qale bona ukuthi
ayingisizi ngalutho futhi le ndoda mina iyangihlukumeza unelungelo lokukhululeka kufike loyo kudepende kuphi kudepende kuye manje khona ithuba lokukhululeka akakhululeke mayibona ukuthi hayi ngizosale sengihlala angizukulimala ndawo endabeni yenkolo ngoba akamhlukumeza indawo ngenkolo yami akahlali njalo Ubuntu ngiyabonga kakhulu ngiyabonga kodwa angivaleli abanye mhlawumbe abafuna ukuphawula phezu kwalo mbuzo but-ke so far ngiyabamba ukuthi kahle kahle ime kanjani indaba nokuthi since ingenile na kukhona lo engikufundile ukuthi the way of treating the scriptures ngoba ubesifunda like you are mentioning uma uphendula umbuzo nanoma ubufundisa laphayana phezulu iyavela ukuthi le couple ebakhuluma ngayo ku-verse 10 khona la ku-chapter 7 waka-1 Corinthians ku-verse 10 i-couple ekholwayo bese kuthi leya ekhulunywa ngayo lapha from verse 12 to 13 i-couple engakholwa kodwa omunye akholwe in the long run during their living as a couple iyazwakala into engiyifundile lana ku-Gregatshiso gore the-scriptures retreata jwang ngoba kuba ngcono uku-understanda ukuthi kukhulunywa ngani kukhulunywa na ubani abami kanjani ngiyacabanga I stand to be corrected ngendaba le ngiyikhulumayo kodwa yiloko ngathi ngiyifundile lana eqopheni but umbuzo wami ngiphendulekile kodwa ngivaleli abantu abasesena ukuthi bangathanda ukuphawula on this matter. Thank you. Angibonge kakhulu bazalwane